moro kakana Acholi dicho magien gitiye kachiel achiel kata ka piero abang'wen mi odiko nian dwe kon piero ariyo midhi mabich mwaka ariyo gi piero abich an loke Kampala, capital city me Uganda. Atawni achwal dwana bene ulo bot dano no achuri magitie Ugandans nitien no niano romo niano tien romo mier dano bet king'echi yemate nigamente biter lok me loko chik i parliament me ter one civilian Ikot Mwony man eni time ni ning time noko ni MPs mamekwa gen guye gen go gamo shiling milion 100 me ye ni civilian mia kite ki Ikot Mwony gen madong dano machalo dano madiet Chief Justice Kulo ene dano maneno lokom chik me Uganda ki judges muken na bung'wen guberie piny anodong gung'olo loka ti kama leng ni one civilian pe mier kite wa Ikot Mwony chidong gamente pa Museveni ki jo machwake gitiga keto ne matek mada guchungi ye matek dano mier kite dano Ikot Mwony civilian mo matimo bal dong wan ko ni wan yema wabiru ko wa machol duyo teka no iniro wa machol itiri to be wa ni wa machol ene ma iniro ke tiri ni mer wa ka Mwony mier pe ruke ka in ginoiru ko kawunda suit ginonero bino wachon kawunda suit ne dan ro wachon kite wa ni mer ber gin pa Mwony chidong lutua kama dong Uganda tika chiero ye machalo lobo ba tika chiero ito pagamente ben gamente ka dong chiero ka tu dong keri jima perwate ka chiero uno tian matian mago timbe nyolu gamente en po nge jima duong gini enel ti me kumba wanje mo wadom wangi kumba ni karpa min man lobo mo kena ni tuju kwer min jimi ki Uganda wacha mun pe no wakari muo gino me waka ken pe jima ki lo ma wako no ki joko duju dano deno chan yo ka Tanzania obino to orgamente ki bara min dok bara dak ye chen en no chan te mi ruoji ko mbedi ni onero MP sa chiel achiel makoni biye mo bichung mabi wacho ni mer ni dano mier kite dano Ikot Mwony kana chulo yeb wangwo dano bedi TV tin dano bedi chim ka winyo ngo ma MPs achiel bi wacho ne don joni en ma dano wa ni MPs mier kite MPs kote miero ner ni joma pe maru joma gen gi ng'eyo dong en ngo ma nino cha Father Eric wacho ni acham ngwinya ni pe gi paro pi be bedo pa wan kaka chul nyo pi be bedo pa dano so atika leku kaka chuli ducho do peti gen mama ro matim ne machalo kaka enda ngi chuki cho ma do bena tie kanyi Uganda dar po biling dar po biner ji makumera nera pien lok makodo kwero Museveni dok tika Dwoko chen dong kot mo kwer ni piti kot ma penyi tiwa kot me giki kot en makiluni Supreme Court enu ti kot me giki ma judges biri ya bung'wen kulo kagin du gitwe loko judges joma go kwano joma giriek joma gingi chik and joni enu ni judges ni were headed by our own the Chief Justice Chigamui Owindolo
Ngien go nero ni civilian premiera kite Ikot pamony. Ti Museveni ki jone la tien ti ye no bad mau enu ti ye operation mane oberu ma tek madara ma dek kamente ma tek adada. Ti ka ye loki kumbedi. Pe me ti kati lok kwer loki. Lingu tiek no tien loki wachwani tiek ichwak ye ni civilian mier don kite Ikot pamony. Eno ka chal mau ger wan bi ngi ni manaka yao be chian manip. En furu yamo okor wiye en mado cha odonye ga mena ka Museveni ni. Mau be ti be gang mo ma be penene. Mau be escort be ni tiyo. Mau be chiling ti duata. Eno pero mati mugino mo enen dong falo ne ti loko duju tiyo mabe do en pe par pi won jo mo kenani. Chidong kana kara bi rom en ner would la mo ti new bua Hamson and the government chief with enene lang mi kwero bua enene ki chunu du bua ni jomo kana ni te list padano ko no be kata ke nyingi obi ba ku dokwa corporation joni enene mier ki sanctioning joni enene I think a winnie rumors no kiga wani mozi wota Museveni do America wa team sanctioning go sanction ni mier kat bot dar me duong dar ti Uganda kay me duong mier ma ki sanctioning gin pen lok do dong liat to ba gine ne duch ti ka team me pen ko bete Ugandans duju dar ngi ko ngio dar do dek Museveni ki government ni duju daru duju dong dek Museveni pengata mier Museveni pe daru duj ko be daru lo ki government pa Museveni daru duju mier government me nyen so kakachuri mundo bedo kur dong outcome mun mati me cha duju ni NRM kor gitedo kot ma shole ni balalo pom bodu bim eno dong paki biri emogi yinu ko roi ni kar ka rem balalo eno ne dong mon giteri kot pa mon ci indi biye dong wuro biye ni wi yera kar ki dek obiye do bineno kenyo ni lo ro karte ki tuer loy wow kakme no fuko bete ga teme mada PNR mate ga da eri no fut una chuli no fut ga teme no time mate piga menda di mada PNR mada ko ni ja biro ka woju ni dar man nok ke ken ki ye chuli kenyo maguno chiling ki ga menda ni chiling mabe ki no di taxpayers money bu chor pa dano mabe jore ki yer ba joma ki mini gi Paul wudi ani do you moti tebe de NRM be pe ke gino tuara an ma da pe NRM ya tiyo mega tia allo yu dahi ena ma ngunu pong NRM pe ke gino mo achuru ke nga ngi meti NRM mini sa zen ma giti yeni giti pi gi ko ngati mo dar ma giti position ma do NRM tipi ki ken ko ngun ngati mo ke MP moti ma rom ko ngati mo ke yes petit pa MP me konyo daru duju ber ngoma ke MP spar me pe me konyo daru duju tis pa MP petit me konyo daru ento ko bedi government ma don ko beti a fails government jar government ma ko bero ti yeni eni we daru ne MPs jo mara yo pe tika ti pe eni government pe tika ti gino mo ke ken so ko government no pe ti gino mo ke ken mir MPs ma jar MPs wake buli kui mir ir di che tim ji ma mir ka men olo tim jak di nen yo mi lobi jak nen ngoma tie jak nen ji ma do ma ga men pe tim ci o mor NRM ni wure do ngeyo o bi nen ba o bi nen en kot ma so du o yo pa ye ngum ki ma yo duju die ki kilo gang kuno duju ji ma rayo ga kante time ko churi enno Borbo la pono ke ki be chiara baka mai god la pono duju kor me jo ne dar ma dua ta peti gino ma ka meto timo ka don kundi ki wa civilian mer ki teri kot ino be peti ki tuero die ne ka ku be ki kor me jo ko bi die ne mu chami mer ki teri kot itimo gi mo ke ken mer ki teri kot pa mo we no ba kuri
kaka chwel do chung ye ba wan ne onen wa chon ni gin pe gin ma bi kon ngat mo ka mo pe ter dan ka mo biar ke kwe lo muko o mo re ye wan bi lok kamo taw ni bol ku bol mo taw ni kwe be o be ki ku ne e no itit gi lo da. That is where I am going as Mego Win Okidi, telling people the truth. Kama win, madong pero win you ne, chierno anyim, maane waine anyim lach. Ana po you, or meteo gum, when we quarrel win outcome, but look, kita bien okay, ana po you.